Muthenya waira arutwo kuma University ya Kirinyaga ni mararũrũnganire taũni-inĩ ya Kutus makimenereria wongerereku wa tharikira cia arutwo a kuma thukuru ucio. Riboti ya muthia ni ya mũrutwo oragirwo muthi wa Jumamothi mathaa ma thaa 3 rĩrĩa aimaga kĩrathi na akuire kumana na tharikira ya mikora ĩrĩa yamuthecire na kahiũ na kumuia thimũ yake. Haikupendesha kamwe kupoteza one of our comrades ambaye tunaweza sema wazazi wake walikuwa wamemtegemea, ambayo ni chicho kwa familia yao. So hilo jambo liweza kukera sana hadi wanafunzi wengine wakaweza kuandamana. Kumekuwa na hizo cases, watu wanaibiwa simu sana na mnakuwa threatened na tunasemaga but nothing kuna happen, na kuna security na kwa improved, bado tu watu wanaibiwa, bado watu wanapigwa na wezi. So I think security nafaa ikuwa improved huko. Kurumirira wongerereku wa tharikira ici, Commissioner wa kaunti ya Kirinyaga Samson Ojwang augite ni marabanga gutwara maabitha a borithi university-inĩ ĩno niguo mateithĩrĩrie kuhurana na mikoro ĩrĩa ikoretwo ikiagagia arutwo. Na tunataka kuhakikishia watoto wetu wa Kirinyaga University, sisi kama komiti ya usalama tunataka kushirikiana na Vice Chancellor tuone ya kwamba tuweke police post hapo area hiyo ya university ili watoto wetu wakuwe na usalama. Lakini tunataka kuhakikishia Mwea sub county pamoja na Kirinyaga Central komiti zetu za usalama, tutahakikisha watoto wetu mahali wanatembea sehemu hiyo iwe sawa sawa. Ojwang ogereire na kuga aria marakuruhania na ciiko ici cia wikinai ni marahitanwo nao ni honge cia ugitiri niguo matashukirio makinya ma kiwatho. Wale waliohusika kwa kumdunga kisu huyo kijana ama kifaa waliotumia sharp ambayo ilimdunga na ikaua huyo mtoto wa University Benson, nataka kuhakikisha ya kwamba hao wamehusika wapatikane na watadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Arutwo a university ĩno rĩu maraiki ihoya kuri honge cia ugitiri kuma mwena ucio makimoria meke mituki mihango-inĩ ya gucarania na aria moragire mũrutwo ucio uria wari mwaka-inĩ wake wa kerĩ wa mathomo, kuona rĩu maraikara na hahu ya gutharikirwo. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.